chimgani galat wo khublei Christmas wo su ukmen ipi waro ki perlok kamtam ki wa perlok we jan bat ki wa jingai la kamjo sa kemenu ong wa hagni ki Christmas yo igni galat wo yu pungkre ivi kamtam hagi jingwan yung khonu blai changni slap thai takawi kwa ong wa hagni ki Christmas kamtam wa pun poi gni message chipi waro wa ikam ki bru bonsen Happy Christmas jo pungkre yelade wa kamnu puntok petni yakijing emkam kyong i bar kamnu ye panjan choblai dani punyoi kijing maya ye perlok kiyi em mudo ong hani em kam ha wa im to u kumu yu blai do Happy Christmas dani wa tip ye ki perlok projor lai chiami wiki rekwa i wa nadu ni Christmas chakmat wa kijing im yong i we mani kam ching chisem wa ye jani wiki lok kijor kham tam wa blai bat hejo ipor le ule ye kam ko bhatam ko em kam tam ule I kham tam de yoy hagni ko prathai wakat ni chibon ki bru ki chiam jing e hai banta ki bo pher nado ustang yuni corona to kwa ong wa haw yoy I le ne yoy kalat u e ki jing yarap ye ki prlok ki wa chiam ki jing e to man ki bo kloi u yarap khana wo yuman sket wa hagni ki Christmas yu mani ki celebration ko wa sa suk sa kmen I wo I baby di wa yarap I perlok ki em kam ki yarap mi ba ye I ki jingwan yong kon blai chini slap thai to o wan e ki jing yarap yo blai I na ki jing e kham tam na ki pop ki yong I te di wa I la yarap I ki tai ki chem jing e mani de le ye ki kam ko ba tam wo blai o bo I ni slap thai to khublei chi bon phi waro ki perlok ki wa pai ye ki ni ga ji ke message wa nga kwa klam ni ko e wa ki ni ga message u lai ga chawro ki perlok jor bar kam jo le khublei Christmas ipi bar kam jo ye ka SNEM THYMMAI so comment hai ni in advance te blai amlang chiro pi ha bro banta khublei chi ha jani